hita afise birashoboka kuba bivugwa neza yuko kandi bikanatahurika yuko afite iyindi myuka akorana nayo. Rero ibyo bintu twebwe ariko kandi nubwo dufise hama ibisigaye tukabirabisha amaso ibintu tutahura uko biga uko bivuze niko bazitamba, ariko mu bisanzwe Hamilton nawe arakwiye gukanura, ubundi arakwiye kugira ayandi maso. gusa ibyo bintu byabaye haheze igihe kitari kinini cyane rwose. Satbi na Mipro bagwanye bapfa umukobwa, hariho abo baba bariko barabihuza ibyo bintu, we nkakoresha umwanya ntubona ko bifitanye isano? Oya, nta mukobwa wopfa Satbi ntiyo umukobwa na Mipro, kandi byarabaye mu frere. Ayo n'amakuru dukesha Nerinat, kuko iyo ni fact batanze umuntu ashobora kwibaza yuko ibyo bintu byaba bifitanye isano kubera ko yatakoze. Oya, nta sano. We icyo no kubwira gusa nuko afite izindi mpemu afite imyuka akorana nayo. Ibyo rero kugira ubu umuririmbyi mpuzamakungu utegerezwa kuba uzi ukorana n'iyo myuka. Satbi rero urabona ko ari muri sisiteme y'umuririmbyi mpuzamakungu. Rero ibyo bintu ntawo bihakana cyane, uzakobwa jewe no bihakana kuko Satbi ntabakobwa yo bakiganira n'abantu. Ariko uyu munsi uvuze ko Satbi yo afite imyuka akorana nayo. Mu kiganiro twakoze tuvuga ku byo Akesi Dani yavuze bya Freemason, warahakanye ko atamurundi n'umwe yo bafite ibyo bintu bakorana nabyo kuko atabufise. None hiti ya Satbi uyifata na hiti ya Amahoro, koresha umwanya. Mahoro cyane. Urameze neza? Turaho kabisa, turashima. Ni Bobo kuri Akamo TV. Kabisa TV yanje. Ewana TV ya abantu bayo. Wayihebye? Oya, sinayihebye, vuba barandonka, ejo nyine bazondonka. Abantu baguma badutelefona batubazanye kweri gikoresha umwanya haheze iminsi 3-4 mutamu. Oya, wewe uzoze dukore, ejo uzoze dukore. Ejo uzoze dukore. Sawa, nta kibazo, ejo nzoza. Mugabo hariyo akantu cyo kubaza gato ku bibazo abafanzi bawe baguma batubaza. None ubu rero tuvugana uri live nyine mu kiganiro? Mbo we sindi live mu kiganiro. Aho tuzokora nejo rero. Oya, ntacyo mbwiye kandi ndakubaze kwanza, mbewe muri show Satbi yabaye le premier. Dore mu Kanyosha. Allo? None bobo nuzi ko Satbi ari muri tour ya Jove Bien Concert. Ibyo nsanzwe ndabizi, gusa ndakubajije ko wewe ijya show wayigiyemo. Oya, sinagiye. We mu Kanyosha, kuva hano mu Kanyosha n'ibihumbi 100. Ni umuntu w'amateka arengeye ibyo bihumbi 100. Oya, ibihumbi 100 ni menshi mutare. Ni stoke. Kandi uri mwitaka ari umuvyeyi. Nuzi none umuvyeyi, ariko nanjye nza mu byo je nshoboye, sinza mu byo ndinze kwiniga. Ndinde kwica umuryango ngo n'umuvyeyi. Gusa ndabaye ko avuga amajambo kuri rya show, sinzi ko nawe wowe uri kurayumva ngo tubimva natwe. Amajambo nyabakije mbanzi ko neza ko Satbi aho yageze ari reiki ari guturira. Oya, abantu bariko bidoga bavuga ngo Satbi kiya kibanza yakoremo concert ntibiberanye nawe. Iberanye nawe gute? Satbi akorera igitaramo hanze y'igihugu mu Kanyosha iwaba havuka. None umuntu akorera concert hanze y'igihugu gacija gukorera concert muri hajya kuri brigade ntona kabari kari suzuguza gakoresha umwanya. None kuri brigade ni habi ihagutse. Nka Satbi nk'umu artiste dufise twemera mu Burundi aza kwisonga agacegenda ku brigade, ntona kumenga birateye n'isoni. Biteye isoni gute? Namba Satbi twe tuzi atari wowe uzi. Satura mabafle. Allo? Allo? Ndakumva bobo. Satura mabafle. Yego, Satura mabafle.
none kuri brigade ni habi ijya kibanza je nabonye check town nabonye na kuri Facebook concert ingene yagenze yabirenze tugenda ku kindi kintu bivugwa yuko stage yubatse ku muryango wa toilette ukuvuga ngo umuntu ari kuri stage wese yavaye umuntu uko ngo umurembeje icyo kintu gute wewe nakoresha umwanya abona abantu bagona gucakuza umurinzi wo murundi nta kindi nta handi umuryango wa toilette no naho duhonyora hose ahani dutembera ku biziga by'abantu bahanze kera no guhikina agaciro kaco muririmbye nka Satbi agakora show ya stage iri ku muryango wa toilette mon frère none toilette ni iki none hari umuntu atazi toilette no tuko turaba d'abord personnalité ya Satbi umviriza bobo Satbi aho yakoreye show naho nahantu bamurangiye kuko Satbi ntaba mu Kanyosha urabizi ivyo bintu si haba mu ngabo niho yakuriye ariko aho hantu ntazi impinduka hagize bivuze ko rero amakosa yaba yakoze abantu bamurondereye kibanza staff yiwe hajya kiya kibanza abagiteguye kuko waraswa kuraba ati contre jour irihe canke stage tuyubake abantu bahagarare bakavuga ati na staff yiwe ati twubake stage aha rero aho bayubatse ivyo vya toilette ntabyo bazi kuko niho baba rero amakosa muyasize kuri Satbi urumva ko muramurengera kuko we Satbi abona aja kuri stage amenya staff ivyo yateguye gasabye umuririmbyi mpuzamakungu ntarinda kugenzura ngo hari bafe ngo hameze gute ngo ahantu ngo abantu bahagarara ngo hameze gute ivyo birabasha boba abona gusa bamutoye kuri stage amenya ngo ibintu byagenze gute nk'umwinjira ari professionnel mu bisanzwe ivyo bintu si ibibazo vyiwe ari ibibazo vya staff yateguye igiteramo yego mugabo kandi biravugwa yuko na MC Ami Pro yakorotse ava kuri stage siwe wenyine amaze gukoroka kuri stage na papa Wemba yapfuye avuye kuri stage mbo nashaka wumve imbone bamwe n'abandi yego ariho wavuze ngo Ami Pro asanzwe agendana ingwara nyinshi ngo cyane ikunda kumukana burya bunini bwa Ami Pro we nubona Ami Pro ko ameze nk'imvubu ne akwata undi yakorotse atariwe bivuze ko ari byo byatumye akoroka Ami Pro ubunini bwiwe kwanza ibyo ubunini bwiwe nukungene erega gesteje erega ntabwo ari stage yamaho we nakubiye mu kiganiro duherutse ko nakubwiye ati yakwiye gukorwa stage yamaho iminsi yose yego waratubwiye ibyo stage yarubatswe ibyo kandi babona ko zari imbaho rero bijya bintu ariko gukoroka biratahuritse none ko atawundi yigeze akoroka oya ntibitahuritse kuko ijya stage Ami Pro yakorotse avako yarigeze kuvuga ko abantu barenga 200 kuyitambirako none Ami Pro yabasumbye abantu ibiro 200 ari umwe none we bazaye ko byavuye kuki bon shakumbira ko ariya bya bindi bavuga ngo kubigeze gushwana na Satbi muri kakabari muri vi narimbagije we nk'umusesanguzi kuko ereganye n'umuto awurinda ikiguma Satbi wewe ntuzi uko Satbi ibintu bya Freemason abirimo hafi cyane hariho abariko bavuga yuko ubwa mbere ngo yoba yakorotse kubera urya munuko ipepo zera umunuko niwo tumukoroka ahubwo Satbi we Ami Pro amenye neza ko abantu bari kumwe yuko bafite izindi mwemu hajya rero ashobora no gupfa bukumbi direct agapfa kaburangana wowe uvuga yuko byoba byaturutse ko Satbi yoba ari mu Freemason hama amaesprit kamukubita Ami Pro umviriza bobo Satbi levo ariko nta muntu n'umwe amusumba umutwe ngaha muri Gigutu Burundi rero bijya bintu abitizo mushikira zo bitahuruko n'abandi bazoshikirwa ibindi bari kumwe na Satbi bazobitahuruko mwandi ndamushatse kuvuga yuko Satbi ari kimazi yatanze nami Pro yarapfuye babo yarakorotse
none yarakomeretse basi hari n'uturaso twakorotse ibyo ndiko ndabona hafi ibyo ndabikubaza wowe nk'umutesanguzi kuko ubikurikiranira hafi cyane urumva bobo mu bisanzwe hita afite birashoboka kuba bivugwa neza yuko kandi bikanatahurika yuko afite iyindi myuka akorana nayo rero ibyo bintu twebwe ariko kandi nubwo dufite hama ibisigaye tukabirabisha amaso ibintu tutahura uko biga uko bivuze ibyo niko bazitamba ariko mu bisanzwe amito nawe arakwiye gukanura ubundi arakwiye kugira ayandi maso gusa ibyo bintu byabaye haheze igihe kitari kinini cyane rwose Sat-B na Mipro bagwanye bapfa umukobwa hariho abo baba bariko barabihuza ibyo bintu wewe nkakoresha umwanya ntubona ko bifitanye isano oya nta mukobwa wopfa Sat-B ntiyopfa umukobwa na Mipro kandi byarabaye mu frere ayo n'amakuru dukesha Nerinati none Nerinati no mumenyesha amakuru Nerinati n'umuntu uje mfata nk'imvuga kuri ni gaki n'umunyarusaku ntabwo ari umumenyesha amakuru mugabo yatanye mu mitwe na Amipro arafite umwana kandi afite uwo bamubyaranye rero ibyo bintu bya Nerinati yandika ni nk'uko n'undi muntu wese yokwandika ibyiwe none mutamubyemera oya ndiko ndakubaza yo nakoresha umwanya kuko iyo ni fact batanze umuntu ashobora kwibaza yuko ibintu byaba bifitanye isano kubera iki hatako oya nta sano we icyo no kubwira gusa nuko afite izindi mpemuzi afite imyuka akorana nayo ibyo rero kugira ubu umuririmbyi mpuzamakungu utegerezwa kuba uzi ukorana n'iyo myuka Sat-B rero urabona ko ari muri sisiteme y'umuririmbyi mpuzamakungu rero ibyo bintu ntawo bihakana cyane uzakobwa jewe no bihakana kuko Sat-B n'abakobwa yo bakiganira n'abantu ariko uyu munsi uvuze ko Sat-B yaba afite imyuka akorana nayo mu kiganiro twakoze tuvuga ku byo Akesi Dani yavuze bya Freemason warahakanye ko atamurundi n'umwe yaba afite ibyo bintu bakorana nabyo kuko atabufise none hiti ya Sat-B uyifata na hiti ya Mipro uri kuvuga ko rero Sat-B idafise ayihabwa n'ijya myuka mibi arashobora ko ayihabwa n'iyo myuka mibi kuko Sat-B ni kenshi yagwanye cyane urabe Sat-B yavuye Sat-B hariyo n'indirimbo yaririmbye ati ngo nimefika mpaka za kumsaka mondi wa sandale ari ibintu byinshi Sat-B yarongeye urabona neza yuko ariyo nzira ariko ararondera mu gihe rero twari tuzi yuko umuririmbyi kugira ngo atere imbere bisaba gukora n'inguvu agafayitinga oya ni imyuka ya Seki bitegeza kumufasha nta muririmbyi n'umwe yateye imbere atakoranye n'imyuka ya Freemason cyangwa ya Seki ubu ba DJ Fernando izihiti bariko baradukoma ko ari imyuka ya Sekibi niyo mpamvu usanga batamara kabiri kuri hit kajya gahiti mugabo uvuga ko bagahabwa kajya gahiti na Philosophe yarakaronse mugabo Philosophe ni promo ya Keza oya ni nuze yiwe ni ngabirano yiwe niwe ni Philosophe na bari ya Keza ni Philosophe niwe yaririmbye cya Keza yaririmbye none ubu Philosophe ari he Philosophe no mpamvu yavuga ati hari imyuka ubura igatuma takara burundu none nubona aba Emerson ubona aba Frank Generation Caprese yo baronka imyuka iyindi myuka n'ubu baba bakiri kuri hit mugabo Emerson umwegere ukamuganiriza we akubwira ko yahebye umuziki kubera injustice iri mu muziki oya yabuze imyuka yabuze inzira imugira none nashaka kuba nka Harmonize mugabo no koresha umwanya tuze dutandukanya ibintu n'ibindi hari ibintu tuvuga kuvuga amarangamutima
ujya kizo ntiyirebanga ujya tumwe kumubumba ujya kizo yigendera kujya nyene bro kumara igihe kirekire kuri hiti burya reka none abarozi nuzi ko babaho abarozi none abarozi bashoboye konona nta byiza bakora hariho n'abarozi bakinga bajya bakinga barabarozi se nagira barabaganga kumara igihe kirekire kuri hiti burya ntabwo ari bya bwana s'ibintu wipangira wewe nyine ngo zengo nkora ibi impano nga mu Burundi ni nyinshi we pangiye natoka peve yoya zamari urazi imana afite ko yatakaye ukoresha umwanya umunsi hagati ndakubaza kino kibazo wowe abantu bidogera simbizi hamwe na Edison yuko batigera bakwega baririmba atamurimbyi numwe barakwega ngo baduze mugabo uri kurambwira yuko nabo baririmbyi tubona bafise amazina bakoresha imyuka mibi none tuvuge ko bano bakweze bano baririmbyi aribo babashamwe imyuka mibi kugira ngo baduge mu bisanzwe iyo kini ya Shetani ariko abizera Imana barizera Imana ikabafasha kandi Imana ikabafasha ariko nabo abizera sekibi nabo barafashwa cyane gusumba n'ubusanga ari abakire n'ubusanga bagendera mu midugudu byinze n'ubusanga bafite amazu akomeye cyane baza bari kubera ino kini ya Shetani koresha umwanya ndumva tuzoganirisije mu kiganiro ejo reka ndeka kumenya kuri telefone aho sawa wewe gusa reka ejo tuzokoresa ngapi wowe uzomba veri guhera miti sawa mese kanzo kuvugisha wowe ndamukiriza umugore wawe wa mugore uvuga akaryo komera cyane ndamubwira akomeze neza sawa